Depa Regional Unit GSU, which is under Daina Dubi area, expressed their anger over failure in conducting a proper election and burnt the effigy of their leaders on the 6th of May 2022. Members of the unit had burnt the effigy of former President Mr. Chingchang D. Marak, including effigies of former General Secretary Mr. Sengwit A. Marak, Additional General Secretary Mr. Checheng Marak, along with other effigies of former leaders. The students also demanded for a new election within 1 week, or else they will terminate the unit. 이송des 쿠바 동자 자바 동자 그러면 캄카나바 창자 산치나바 창자 사랑대 중앙에만 아침에 나야만 캄카자 내가만 중앙에만 꼭 비만 탈이 다 소행아 ya mak student ni bimen ko rai longen chabo kaniro ho taka ai cholang su chingura cholang su sotra cholang sa ai cholang na cholang waigan cholang su 야호 지금 야호 얘도 쇼인족 뭐 작봉 만들어 하다 쇼인족 cái mớ không thuộc cái mặt sao à 나랑 너랑 뭐? 네 전화 안 걸리면 돼. đi chỗ này nhá chủ na năng á Yan bos mo? Tao mới chắc của. Cô xóa xe một chiều. Ai come on in. Anh đi xe đi xe bơ. Ông nào đâu mà